Kwesibili, umuntu angaphephi kodwa abe nokuphila okungunaphakade. Kukhona ukufa kokuqala, kukhona ukufa kwesibili, kukho ixesha elizayo ngelinye lamalanga lapho uYesu sekasahlulela abantu bonke ngokwemisebenzi yabo abayenzile besaphila basenyameni emhlabeni. Ngaleyo mini yonke imvelo nabantu bonke abasemhlabeni bayoya phambi kobuso bukaThixo, bafike beme bonke bayomamela ukwahlulelwa ngokwemisebenzi yabo. Loyo ongavumanga ukuba uYesu inkosi nomsindisi wempilo yakhe, loyo already ulahliwe ungaphandle kwezulu. Lithi iBhayibheli elingcwele ilizwi likaThixo nxa ufunda encwadini kaMathewu chapter 25 verse 41, lithi ngaleyo mhla uYesu uyehlukanisa igutsha lebhokhwe, ibhokhwe one side, igutsha one side. Lithi ilizwi ngaleyo mhla uYesu uyakuthi kuzo ibhokhwe, nina bhokhwe hambani godukani le apho kade nisebenzela khona esihogweni. Sikhona isihogo, uyathanda noma kawuthandi, uyavuma noma kawuvumi, isihogo sikhona, silinde bonke amaphikankani, bonke abangamulanga uThixo basesemhlabeni. Abantu banenkani bafuna ukukhonza ababo oThixo, uThixo oyenzile izulu nomhlaba, bangafuni ukumazi, bangafuni ukumamukela. Eli xesha mntakabawo lize kuwe namhlanje, liyagqitha kodwa alinogqitha ukuba wena waliva ilizwi likaThixo kuthethwa ngoYesu, awangafuni ukwazi, awangafuni ukwamukela. Mamela lowo mhla loyo ndiyethesa icala phezu kwenhloko yakho, ndokhela amalahle avuthayo ngokuba uvile simemezela kule ndawo yaseZwide mntakabawo, uYesu ozayo masinyane. Uthi akukho namnye umuntu ongayikuphendula phambi komgwebo omkhulu. Bonke abantu bazoziphendulela kodwa abayikukudabulapha, abayikuthethelelwa, abayikuxolelwa ngoba bengamvumanga uYesu oyinkosi nomsindisi. Nakule xesha mntakabawo ungayithatha kungathi ngumdlalo lento noma kungathi inganekwane, kodwa lisazodlala ifilimu, uzozibona uhamba kule ndawo ucabanga ukuba laba bantu bagula ngenhloko, kanti inyaniso ikuthi uThixo uyakuthanda. That's why afuna ulungise kusesengoku, ngoba alikho ixesha lokulungisa. Nomhla womgwebo omkhulu bonke abantu bayoma phambi kukaJehova, uyokhwela ukuhlakanipha. Akukho amaqhinga, akukho mahlathi okuxhaphaxa ngosuku olukhulu lomthimba kaJehova oyongenelwa ngabo bonke abantu, uyomangaza ezulwini ngoba uzobona nakade bangakwazi ukuthetha, sebathetha, sebelanda imisebenzi yabo. Uba akunandaba ukuba noma ngaze uhambe ne-wheelchair, fanele umamukele uThixo. Nxa ungamamkelanga unecala. Hallelujah. Noma waziyela unecala,
uhamba nje uhamba phezu kwecala. Lalela mntakabawo, asimumdlalo lento, asimumdlalo. Mvume uYesu uyophila phambi kwabantu, nami ngiyomphila phambi kukabawo. Ukhona loyo mhla umuntu lapho azofuna khona ucela intethelelo, kodwa uyabe ingasatholakali intethelelo. Yomuntu isexesheni, asaphila enyameni. Likho ixesha elizayo elokuba umuntu angasakwazi ukuxolelwa noma zozivuma izono zakho, kodwa ngalowo mhla kuyabe kungasancedi into ngoba ungamvumanga usesemhlabeni uYesu. Jesus. Uthandiwe mntakabawo, uthandiwe, usazihambela ngenyawo zakho, usakwazi nokuzivasa wena uqobo, usakwazi nokuzijuzela wena uqobo. Kukho abalele kuma-ICU esibhedlela asebajuzelwa, esebaguqelwa, asebajuzelwa izinqumo ukuba baguqulwe kanjani, ukuba balaliswe kanjani. Wena konke usakhona ukuzenzela, kodwa awunayo ichoice yokukhetha inkosi nomsindisi ekunikeze umphefumulo ukuba ube ngumuntu unjenjenje. Awuzenzanga, akuvelanga from nowhere ukuthi wena ube khona, ube ngumuntu. Kukho lapho kuvela khona umuntu, kukho lapho avela khona umuntu. Wabunjwa iBhayibhili nxa lisicelela ngendima yomuntu nangendlela yomuntu, yikuba umuntu uThixo wathi nxa sekakwenzile konke, wathi masiyenze umuntu ngomfuziselo wethu ukuba sifuse asimule. Wayethetha noYesu noMoya oNgcwele omthathu bezulu kumunye kuphelele. Bathetha ukuba kube khona umuntu kade angekho, kodwa wayezwa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu afuna abantu bamule mntakabawo. Inhloso kaThixo ukuba yenze umuntu. Ngabe ubengathandi ukuba umuntu amule, ubengeke aze ameze uThixo umuntu. Injongo kaThixo ngomuntu ufuna umuntu amule uThixo. Ungabi nabaLephiko baphi ngaphandle kwami. NginguYehova onesikhwele owakukhipha ezweni laseGibhithe, ezweni lobugqili, owakuvusa kwabafileyo. Mamela ndikuxelele indaba, nxa ungakazani noYesu ufile noma uhamba, lisho kanjalo iBhayibhili lithi wangivusa kwabafileyo. Nami kanti ngofileyo ngoba ndingazani naye uYesu, kodwa nxa sengimazi uYesu sengiyabona, sengikwazi ukuhlukanisa, sengikwazi ukubona ukuba kubaluleke kanjani ukwamukela uYesu. Mntakabawo nasentambama kule ndawo sowangifumana na uYesu, sowangivuma na uYesu. Uyabuya masinyane, uzela bonke namaphilangane, laba bonke abazithenjayo, laba bonke abacinga ukuba impilo yabo iphethwe ngabo. Uyeza uYesu ophethe impilo yomuntu wonke. Mntakabawo, ithuba lisekhona, ixesha lokuphila liza kanye emhlabeni, kodwa elesibini ixesha liphambi kukaYesu, liphambi kwamazulu apho ephila khona ongunaphakade naphakade, ungasafi, ungasaguli nganto, ungasatyiwa yinto, ungasayeki ebusuku, ungasazingelwa unganaphakade. Lalela mntakabawo, kukho uThixo
onamandla ukukuvikela ukudlula ngitsho impembo yakho othi before uzolala uva ngathi kuyaqhuma, uva ngathi kukho imimoya, uthembe amela idaliwe nayo njengawe. UThixo akayidalelanga ukuba ibe yiyo ozokhusela ngaphansi kwayo, ozothembela kuyo. Ufuna uthembe yena. Uthemba kanjani okudaliwe kulo mdali odale lezi zinto? Mntakabawo, awubone ukuthi kuyikulahleka ukukhonza okudaliwe kulo mdali wakho. Ngubani omkhulu okudaliwe kulo mdali? Ulahlekile mntakabawo, ulahlekile nyani, ulahlekile. Ungangumuli okudaliwe kulo mdali. Ngola umdali, susa umdali, ngoba yonke into oyibonayo nengabonwa ifele ngenxa yakhe. Konke okubonayo nokungabonwa siyakholwa thina, sikholwa ngezinto esizibonayo nezingabonwa ukuthi ukhona umdali, ukhona uMesiya, ukhona odale zonke izinto, othi kwakungekho nto emhlabeni, konke kwavela ngephimbo lakhe. Akathathanga amabhudoza nama-abhinomali ukuba kwenze, kodwa wakwenza ngelizwi lakhe. Wathi umuntu wamenza wehluka, wampumpa ukuba abe ngumfuziselo wakhe, amdumise, akhethe yena njengenkosi nomsindisi. Lalela mntakabawo, konke okubonayo udaliwe, konke okubonayo uyamnula uThixo. Lalela mntakabawo, ngitsho namanje ayamdumisa uThixo, ngitsho namanzi amanengi olwandle ayamdumisa uThixo, ngitsho nentaka ivuka ekuseni uyizwe iqoqa indaba imbula uThixo. Wena mntakabawo, uphiwe imoto ukuba ubuse phezu kwakho konke, ngitsho nenhlambi zasemlwandle uphiwe amandla ukuba ubuse, kodwa wena umula okudaliwe kulo mdali. Wekapho liyashinga ilanga, wekapho lingakashoni ilanga kwelinye lamalanga. Mntakabawo, konke okudaliwe uyozama ukuzifihla ngakho, kodwa leyo mihla kuyabe sekuthetha. Konke lokhu uyakwazi uThixo ukwenza kuthethe. Konke lokho okunqulayo nokuthembile, lalela mntakabawo, kuyokuphika phambi kukaThixo, kuyokuphika phambi kukamenzi wakho, kuyokuphika mntakabawo. Ngitsho nodonga lwendlu olwalakilo, ngitsho nodonga lwendlu olwalakiyo luyothetha ngenye imini soluthi kukade uyenza imikhuba apha kum ndithulile, ngoku ndikhathele nami ndinezami izono, ndawendelana nezono zakho. Kuyothetha ngitsho ibonda, kunamanye amarum angena bomnumzana kwaphela, angangeni wonke umntu, ayenzelwa imikhuba okutholelwa kiwo ngegama likaYesu. Ndithi azothetha ngenye imini. Umntanakho omyenze ukuthi angakwazi ukuthetha ngoba wena ufuna imali eninzi, ngoba wena ufuna udumo, kodwa ngenye imini phambi kwaThixo uyothetha, uyozilanda ngokwemisebenzi yakho, ngoba imali yakho noma ngaba yi-billionaires group noma ngaba yi-trillionaire ayinokusebenzela phambi kukaThixo, ngoba konke kudaliwe. Okwethembayo kuyokuphila ngenye imini, ngenye imini kuyokuphila konke ukuthembayo,
konke okuthembayo noma ungaze uthi uthembe iziyanya zakokwenu. Lalela mntakabawo, akukho ngitsho nakunye okungayikusubmitha phambi komdali odalile izulu kanye nomhlaba. UThixo kuphela ofanele kunqulwa, nguThixo kuphela ofanele kumamelwa, nguThixo kuphela ofanele kuthabathwa empilweni yomuntu. Thabatha uYesu, uYesu wakho akubiyele umhlengi wakho, kuze kuthi ngale mini enkulu ezayo ezela bonke amaqili. Lalela ayophela amahlathi, yamini yeza nakuwe. Noma ungayishaya indiva namhlanje angikhathazeki nganto, ngoba ndiyayazi into endithetha ngayo ukuba iyeza leyo mini nakuwe. Iyeza. Hamba ubuza abakokwenu abalele emadakeni bakucelele ukuba basehluphekele okunjani nasosizini olunjani. Wena ubahlupha ucinga ukuba banomandla ukuba bakulamulele, abanamandla ukuba nabokwabo basosizini olukhulu, bafisa ukuya bazoqala kabutsha impilo, baphenduke bamamukele uYesu njengenkosi nomsindisi. Kanti bangamaphelankani njengawo, kodwa babuyanga namhlanje bazokucelela ukuba kuyahluphekwa lapho abahleli khona. Akukho kuthaba abantu abahleli khona. Abathembela abavela phandle uyowafaka emadlakeni, kodwa bona apha bakhona basabuhlungu, abanakho ukuthula, bafisa ukuphenduka. Lalela mntakabawo, ungalivuyisi leli thuba seligqithile, uluyekile walishaya indiva, ngoba uzowukhumbula lowo mhla. Iyeza leyo mini, iyeza leyo mini. Amaqili wonke akanakusahla, ayikho idabulapha ezulwini, ayikho iBrightburn, ayikho iBackdoor. Kukhona izinto ezenzelwe ama-Brightburn nama-Backdoor. Baninzi bathole imisebenzi akade bangayidizevi, ngoba bangene ngama-Backdoor, ngoba bangene ngama-Brightburn. Ezulwini ayikho iBackdoor, ayikho iBrightburn, noma ungaba nemalini. Yini umuntu onikezela ngayo kuThixo ukubahlenga umphefumulo wakhe na? Ufelani unganaThixo? Sikhona sithuniwe ukulishumayela leli vangeli. uYesu kwakungelophutha ukuba yehle ezulwini ashiye ubukhosi bakhe eze azofa emhlabeni ngenxa yokuthi adinga mina nawe ukuba siyazinyaniswa. uYesu nxa efika emhlabeni uthi ndizophindisa okulahlekileyo. Ulahlekile mntakabawo, kungakho uthemba intambo esedinini lakho, kungakho uthemba intambo efasile esandleni sakho uyenze uThixo. Mamela, uthemba into engathethi, uthi wena izakuvikela, usibophelele amathambo ebhoko kodle inyama yayo, uthathe ufasele lamathambo ento efileyo, uthi azakuvikela angathethi. uYesu uthetha indaba ezimati, uYesu uthetha indaba eziphilileyo, ngoba uyaphila, wanqoba ukufa, wanqoba ithuna, wanqoba izinhlupheko. Into yakho inqobele kuphi mntakabawo? Inqobelephi lethembayo engathethi? Mntakabawo, ukhohlisiwe. uThixo womsanothando akathandi ukuba ninqobe ezinye izinto ngaphandle kwakho. Xa ungayikholelwa le nto endiyithethayo, ikhona incwadi eBhayibhilini, noma ungayithenga uyi-understande ngelanguage oyithenga uyi-understandayo. Kunencwadi apha eBhayibhilini ebizwa ngoDuteronomy uchapter 18. Xa ufunda from verse 9, uThixo ophilayo uthi akathandi
ukuba abaphilayo bathethe nabafileyo. Lalela mntakabawo, akathandi uThixo ophilayo, kodwa nina ngokungaqondi ngenxa yokulahlekelwa ngokukhoyo uThixo abuyile ukuzokubuyisa abantu basanamathele namhlanje. Ngayibona mna lento uba ngisizinto ndandiyenza ngokwami, kodwa nawulandwa nguYesu wandinikeza ubomi obungapheliyo. Noma ndifa ngoku, kodwa ukuphila kwami ndikufumane okungunaphakade, ngoba kukhona ukuphila okokubili. Nxa umuntu sekaphumile emzimbeni kaswaye kuzwa ngesidumbu. Isidumbu kutshoni? Kuthiwa into engasenamsebenzi, engasathethi, engaseva, engasaphendula, engasenandaba, engasazinto, kaswaye kubizwa ngesidumbu. Xa umuntu sekamukile, umuka umuntu kusale isidumbu. Umuntu xa sekafika kuThixo uba ngeyinye indlela, akazazi into emhlabeni nakho konke akade akwenza nokuba ukwenzani emhlabeni. Lithi iBhayibheli akaseva lutho, akasazi lutho. Kodwa wena uphethe uthi uyakuva, uthi ucela izinhlanhla kuye. Lalela, udukile, uye endleleni zakho zobubi, angakafiki amaxesha akho okuba ufe emhlabeni, ngoba nawe uzakufa. Yesa, noma wazigabha kangakanani, noma wazenza ngcono kangakanani, uzigabha uhamba phezu kwengubo yakho. Umhlaba uyingubo kabani nobani. Indlu yomuntu omnye nomunye noma ngahlala kumenshini, kodwa indlu yakho yokugqibela ingango-1.5 meters ububanzi bayo, 6 feet underground, lapho ohlala khona. Nxa sowuphumile, sokuyihlala inyama namathambo akho, sowuphumile umuntu uphila kanye emhlabeni. Umuntu uphila kanye emhlabeni, akaphili kabili umuntu emhlabeni. Phila kwakho mntakabawo, uxhomekeke kuwe ukuthi uyamamkela uYesu njengenkosi nomsindisi nomphelelisi wezinto zonke, yena yedwa obuyayo masinyane. Akukho namunye oyakuthi angifa. Uzobuya mangakho ezulwini, uyabona labantu ababonayo begula ngokwengqondo ezulwini, bayobasobha like a judge, bayoma kuhle kwelanga. Uyalibona ilanga every time liba lilodwa, awabi two, alibi nophana. Ladalwa kanjalo, nomuntu nomnye nomnye nitogula ngekhanda uyobasobha ngosuku lukaYehova, phambi kukaYehova. Bonke abantu bayoba ngabaphilile sebelanda ngokwemisebenzi yabo. uYesu Kristu unamandla phezu kwesimo sonke sempilo yomuntu. Lothakathiwe kwatshontshwa ingqondo yakhe, iyobiselwa bheki, ayibone imisebenzi yakhe yokuthi akamvumanga uThixo. Akekho lapha ngomhla wosuku kaJehova. Simemezela ukubuya kwenkosi. Kunakho konke inkosi yeza kwenye imini, wonke amehlo ayokumbona, zonke izizwe zomhlaba ziyokumbona. Nabamthuka mamela uthuka mina simile apha, awuthuki mina, uthuka yena. Lithi iBhayibheli lami encwadini yeZakha chapter 17 verse 5, loyo ohleka mna angahleki mina, kodwa uhleka umenzi wami. Ohleka ingozi akalokumyeka ohamba uThixo. Uyeza kwenye imini, uyeza usakazi wami, uyeza mhlengi wami, yeza ingwenyama yelimo lamaJuda, yeza usenini nanini. Haleluya! Yeza uyilokothulayo, anginandaba ukuthi ungathetha ntoni na nakulokhu. Kaloku ndiyamazi ozayo, ndiyamazi
endithetha ngaye ndiyamazi, owandifela eCalvary. Ndiyamazi owandifelayo, wathwalela izono zami, mthwalo wezono zami wasishiyeka eGolgotha. Angazi owakho usheka kuphi, owami washiyeka eGolgotha kunomthwalo wezono. uYesu athi uzothula kubantu abo abavumayo ngokuba yena uyinkosi nomsindisi. Impilo yami angisaziphathelanga mna, ngiphathelwe nguye. Noma ungangithumelela ngasiphi isifo, ndiyaphila mna ngoYesu, futhi ndingathi even na-treatment, ngenxa yokuthi uYesu ophila kimi unamandla phezu kwendalo yonke. Wena uyangisebenzisela okudaliwe, yena ungumdali. Ndithembe yena imihla yonke yokuphila kwami. Wena uthembe ntoni na? Uthembe udaliwe? Wehlule ukuthemba umdali, uthembe udaliwe. Ubeke kukho itrust yakho, awuziboni ukuthi kuyikulahleka okho, kuyikuduka okho. Udukile, buya endleleni zakho zokuduka. Buya mdukadini, udukile, udukile. Ungathembi okudaliwe kunomdali odalele yonto. Buya ezinqondweni kunomdali odale wena ukuze ube ngumuntu. Njengoba nje uthemba into ezidaliwe, kunomdali. Akahluleki njengoba wayedala lezinto, wayezidala ngokwamandla akhe, okubonisa ukuthi unamandla amakhulu kunakudalileyo. Kade kuzokwenza kanjani ukuthi adale izinto kube zibe ngamandla kunaye? Udukile, udukile. Buya engqondweni, buya ngoku, buya engqondweni. Udukile, buya engqondweni. Ukwenza kanjani into edaliwe? Udale ngobe namandla phezu kwezinto ezidaliwe, unamandla phezu kwezinto ezidalile. Awu mntakabawo, buya ithuba lisekhona, buya ithuba lisekhona, buya ithuba lisekhona. Nemfama yamemeza, yamemeza nemfama. Wayibuza wathi ufuna ndikwenzele ntoni na? Yathi ngabona ukuba ndibone. Wathi uyakholwa na? Yathi ewe ndiyakholwa. Wathi bona ngoba uyakholwa. Wena kawukholwa nanamhlanje nalokho endikuthethayo apha, nomunye akuthethile. Sizile apha kuzothetha indaba ezinhle zayo inkosi, wena yodwa ephatha impilo yomuntu kahle, usiphethe kahle umoya ongcwele. Ngiyabonga moya ongcwele. Ngizwile Thixo uhamba nami nakule xesha dwala lamadwala kwenyama yezulu. Seniyafala manje, ungamamkela uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho, ubeke kuye ithemba lakho. Ungabeki empilo ezidaliwe ezinomdali wazo, ozidalile uthembele kuzo. Thembela kumdali, ungathembeli entweni ezidaliwe. Uphethe kahle uYesu nantambama, ungazokuxelela indaba ezimnandi ezobomi obungapheliyo, ubomi obungelaphakade. Sesigqithile apha kulo mhlaba, ubomi bokuphila kulo mhlaba uphila kayi-1 emhlabeni. Ubomi bokuphila kayi-2 kusezulwini. Likhona izulu, njengoba umhlaba khona likhona izulu. Yamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Ngaphakamisa isandla sakho lapho ukhona right now, uthi inkosi uJesu, Nkosi uJesu, namhlanje ngiyavuma ngiyavuma ukuba nginikele impilo yami
Uba nginikele impilo yakho. ubayiphathe nguwe Bayiphathe nguwe. Nkosi Jesu Nkosi Jesu. namhlanje Namhlanje yenze yenze ibe sisidalwa isidalwa esintsha esitsha. kolele izono zami Ulele izono zami. endizaziyo Ongizaziyo. nendingazaziyo Endingazaziyo. Nkosi Jesu Nkosi Jesu. ndiyanikela igama lami namhlanje malibhalwe encwadini yamagama abone unaphakade ngoJesu Kristu inkosi nomsindisi. Sengiyathandaza, sengiyavala. Ngiyabonga wena ophakamisile isandla lapho khona. Ngiyabonga nawe uvume ngenhliziyo uJesu Kristu inkosi nomsindisi wempilo yomuntu wonke afuna asindiswe wonke umuntu. Nkosi yamakhosi mdala kulezi nsuku, siyabonga ukuba kule ndawo nasentambama thina sesiwenzile wonke umsebenzi. Baba ngiyasayina manje, ngiyastemparisha kule ndawo ukuthi igama lakho silimemezele, sibaxelele ngawe, sibaxelele kuphela ngawe. Wena unamandla wokuphilisa bonke unokubhala amagama abo encwadini yabaphilayo. Wena Nkosi nomsindisi owasivusayo kwabafileyo, nathi kade singabafileyo, wasilanda wasivusa kwabafileyo. Siyabonga ukubana Thixo usikhiphile amehlo bomfanga, saba namehlo okubona, saba namehlo kamoya. Namhlanje seqonda izindaba zikamoya. Yesu Kristu oyinkosi nomsindisi, umlondolozi wempilo yomuntu, yena yedwa ofanele kunqolwa, oyiyo lesikhwele, ongafuni sibe nabanye bothixo bambi, singakhonzi okudaliwe kunomdali. Twala lapha kade abantu bakhetha okudaliwe kumdali. Umsindisi wami bathukile babuyise Nkosi, ngoba wena umkhulu kunakho konke okudaliwe. Abantu abacinga ukuba kuluncedo noma kuyusizo empilweni yabo, sisteparisha igama lakho kule ndawo, sisteparisha umoya wakho kule ndawo. Ohambahambe nakube bonke tukozululebangebelosi abangakabambeli njengenkosi nomsindisi ukuba bakufune useselokufunyana ngoba ziyogijima intombi ezinhle nensizwa ezinhle, kodwa uyabe engasafumaneki. Ukwazi ukuvile apha ziyokufuna kwelinye lamalanga, kodwa uyabe engasatholakali. Mayo Jesu oyinkosi nomsindisi ememezela izindaba ezinhle zokuphila kunaphakade nokuya masinyane azolanda ibandla lakhe. Sindiepheleza Thixo wemikhosi, sikwenza mkhulu nakule ntambama kule ndawo egama likaJesu. Yona wena ophila naphakade ngabonke abantu ukuphinda abamzima njengenkosi nomsindisi, siyabanikeza ukuba bebe ngabantwana